Presiden ke Supreme Court Association SCBA UAM Mahab Udin Kokon. Ulah kot mentang kesngi ya ke India bahkan kem ya ke menteri rang bakdo barim ke Bangladesh ke Sheikh Hasina bagi kepara jungka ke Sheikh Rehana ban phab yang ya ki Shah Bangladesh. Ni kuat ban penek ya ke jingedai ke babha bat ke pajba kari India. Sengah kem ya ke Sheikh Hasina bat ke Sheikh Rehana. Pula petu nari bat phab yang ya ki Shah Bangladesh ke Sheikh Hasina kelapanya bungut ki beriu Bangladesh ulang. Ukokon ubadai ru Joint Secretary General ke BNP ulah kentui ki bor badai pej makim dai ban penbana ya ke state of emergency. Kadan ke jikran ban penmi ya ke state of emergency. Ngem kawa ya ke sarkar kum ke Jom Umyan u Ahmed ban Ufrakuddin Ahmed. Amdan menaru kentup ya ke samla pulai ki bakwa ya ke state of emergency. Kinang pediang bat kinya ki ada kano-kano ke sinjam dan isim ban penmi ya ka. Ulang ke jingilang bat kinang thok ko bor ke jing durbar jong ke SCBA. Hak badan lang ki to kan ne kinang ya saj ai. Presiden ke SCBA ulah dawa bakinang bisar jaka Supreme Court ki balale ya ki kam seperti bat ki kam bamsap ki dai ban resign no apoch tayau. Kibabun kinang bisar ke batha ban san patok ya ki rangba ka BNP bat pendam ya ki haki kum kodun alam lar. Daba pen ken ya ki semai bat ke jing shirham palat kinang bisar ke HC ke pelat i unang yalam ka amayulek umma fasal Hasan hak kum kodun ma balam mudoi halo ke jinglum spa BN. Kat ba kinang yalam ka BNP Adul Hussein Mama bat aman ulah aman Kesat saat patau ki mukuduma ki bakum kita. Udah baru bandisan no ya ki besar jangka ain jangka jela bakan thup yu Attorney General UAM layalam ya ka sarkar. Ukokon ulong babun ki koidi san perthai ki blasha penstom ki patok ki dai ban plat mardor. Presiden ulong ba an plat jamin ya ki dai ban ajamin tang ya ki handai ki dem kuduma bla mudoi persya ya ki ru. Dai memang no dak executive order jangka sarkar kat kum ke section sospak de pusau jangka kriminal. Dalam kata kejati bagi NGB Forum kentun jong kinai sat ain ki bakersan ya ka BNP hak jengilam jong presiden jong ka Usainul Ahmed bat Secretary General UKC Kamal kila penlong ya ka jengilang berkerja penlong jait persian hak pelau jong ka SCBA bandar khe jing job jong ka jaki persya ya ka Sheikh Hasina belailam dak sarkar.